Evropska komisija je predlagala odpravo prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v Evropski uniji po letu 2035. Proizvajalci avtomobilov so zadovoljni. Gre za bolj realistično in tehnološko nevtralno politiko, ki v enaki meri obravnava zaščito okolja in konkurenčnost, pravijo. Kritiki pa po drugi strani poudarjajo, da gre za poskus spodkopavanja prihodnosti električnih avtomobilov in da je to velika napaka. Okoljevarstvene organizacije so predlog komisije označile za zgodnje božično darilo kitajskim proizvajalcem električnih vozil. We're in the midst of truly a huge transformation, if you will. And in the transformation, China is aggressively competing in key technologies, clearly including EVs and batteries, while the US continues to outpace us in productivity and innovation in at least a number of sectors. Our approach will continue to be making sure that the combination of climate competitiveness and independence is a winner.